Parallu ripahang nani yaris samadecing makre si tongon-tongon na tu idi rupa tawe duway asalat ta yarga pole ngetta ya narito alusuk nani kasarae jadi rana cuci ngetta ang kadua onsoro parallu namalad riparahati kari jampangi nasaba upan na yewe duway dena makasing andrena majapuang ke rupa tawe rilalang ngapusangi nari makwana naro tempat dingi koritu maluku salah sewan nari kuero ya dua rekoro parallu manang ni pakasing andrena ya agan andrena nayamua andrena kasarai mana salad nay tamata tu kana malada ripinat dingin areko malupu ikasarai ripinat dingin madodo pakulengi agana naripandrena tu buka sarai nasi bawai andrena ya naritu pada padan nanandrewi kaju bali rena tu papemang nasa lewangan na ko itu papinat dingi nasa mange pura nipan itu buka sarai biasa riasa seha alita nayaka parlo tu ita kepada si tongon-tongon na ada si tongon-tongon na ada tu engkala asa masa robat tu hari bolai idi rupa tawin biasa bisa dingi Tegay naro ya naritu malupui alusu nasabade nang karipanri na biasa nang kataujok ka tarimbo-imbo purana sangalina samanna halina punalino samanna halina jago dina gaga jago laingi samanna de gaga caui na yakia hakika na hakikin na ya turpatawe iya na rekoro tomalasa asanna tomadodong tongatongang tomaluku tongatongang iya tualusukna nasaba angkay tubu alusukna masarolupu na di nang kana jampangi panre atau malabi na fong Allah Ta'ala agar naro andre na iya lusu ya tanya tu roti tania tu sanggara tania tu ondonde apalagi bandang-bandang tania andre lain tania nayakia andrena ya naritu sikiri elau ripong Allah Ta'ala amalak madecenge sempajange puasae sekee dan nia sininna amalak ripapulewe rigo angkana pong Allah Ta'ala riakatai ya manannaro papandrena tutubu alusu aganawat dinni nasaukinin nawa napan dinge rimon ripurana ripapuli sebagai egana amalak madecing nari komason itu balusu na tenana tu ati si mata masikri nasabari napaja pusa rupa tawe nania angkaton itu mole lalepat tujui angkaton itu makasi lepak-lepak lilai angkaton itu macakkan tiga hara tiga halalai dina sembarang nala agagai jadi nasari kor itu si mata pakasing andrena ya dua imma gitu buka seraya rega tubuh alusutta wajiri pandai alladzina amanu wa tatma'inna qulubuhum ana sepong Allah Ta'ala akar itu ini riasang tau matape tanda-tanda tau matape ala bi dzikrillah tatma'innul qulub angkai pada tanna papinat dinna nasaba areng ngarang ri dewata sewana pada isangi masa Allah Ta'ala majapu areng ngarang ya rega asompai lipang Allah Ta'ala sikiri lipang Allah Ta'ala angkai kor itu napa tenang yati
Polenya narek kadai mancaji pangaja. Maka narek kona poleki abala susah yare gaja penat ding. Tasapuri arota. Tatanaya titta. Nania pakasingi parengarang ripong Allah Ta'ala. Magai iya nalalang waddin nasabari narewa sumang namanya mapapinat dingi nasaba pak burana sinin nasusai engkari arengarange ridewata sewai aja to sinarek kuna poleki abala yare ka susah mapari-pari pas seulut naina apa mak dareke nasaba iya rak dareke we temakulle papole asau kini nawangan maka dai pengulut ta'ali Ali bin Abu Talib untuk pinyamangi atwalusu angkalalo ki si mata puada doangi makalana puang ya Allah pancaji wihe lilaku si mata engke sibuk masikri lori alim baca-bacaan Ali pancaji atiku si mata penuh nasabak papu jilori alimu nania paturungan ngak werengak afaulengang untuk si mata bali wifangolimu si bawa paket de iparentamu nasabak pangkau kang madici umma salama lebih ira perlu ripah madici makade ia rupa tawi dua pangkau kena ia nari tujan nia deci dua mitu ia tone pasalangi ancajilalangi yare ke sabai na wadingi mau parupa tawi waditoi macilaka rupa tawi na iya rojai na niya decengi pura napan nasamanang itu kong Allah Ta'ala rin na korangi maka da iyewe hemajanan niya iyewe madeceng jaji mancaji to itu laleng apusang ritujun na tawe iya de enisengi pasilengi jainan niya decengi na tentu na poleki pakutana maka da etega na riasat deceng na niya tiga to riasat jas itu ngetongan na iya na iya riasangnya malak madicinya naritu sinin na pangkau kang angkai na puriyo kong Allah Ta'ala ya iya angkai pura ripapuli na sibawai niya karena pong Allah Ta'ala riakatai na niya angkai makiguna ri atutong linota makotoforo makiapalang ritujun na atutong ngahirata nania ia tu sirasang ngeja yang hari tu sininna anu napisangkang pong Allah Ta'ala nia wadingi maka solan ri atutong linota andrang itu papaimang mancaji pacalang ri atutong ngahirata masalah malabi rimon ri purana ris pasalangi palesan ni macan ni palesan ni jainan niya decengi na kulle ni koritu mo lariasang lalang patujuh na jakinang kamancaji to pusar tujun na jama-jama linoi andrang itu pari atutong akhirat tak mati insyaallah makoto paro aja kinang kapatanjengi pafole riasang amalak madeceng waktu bajai ya rega waktu sangadie magai nasabak riasang waktu nenia kesempatan dega gamakoli wek kedua tenang kaya waktu labo rega laloi mailo li suri waktu bajai iya waktu mak dioloi pura tacata nih pura taroki nih aga pura dipegok rana koritu inau kini malekai nareko anu madece pura ripapole engkai naroki malekai amalak madece makotopor nareko pura kipapole anu maja nasi satu tu malekai maja
Jadi nasari ki kor itu pada mapari-pari populer ya sang ngedecing sanga diangka namu pa umuru nania ajap-ajapan nagari ki pong Allah Ta'ala. Samanna melo ni mati baja masa ngaga mata tu. Samanna melo ni mati baja yari ga sangadi. Yene kuncin nai. Dinare ko melo ki malas sipe bo amala madecing. Itana lan nanti tak makadai mati nak tu baja. Mati nak baja. Gunakan kesempatan hari ini. Dari makal naruh tempat dingin ya tuangi waktu mengoloi. Nah sabak dek neri sama kadang kamu ikiga ya irwat tueng mengoloi ya tumo pekiga ya rega mati nih ya dia gamis sangi pagangkan ada seng umur tomato ya rega tomalolo tau folle ya rega tomalasa burane ya rega makunrai ada kopolin dari asang ya mati musti mati ade gaga alesirang nasabah tidak mau pasti kita akan mau ya dan nia dek gaga apa silengat tuh ditujuan na ye amatingi tau ke pangka dan nia rakyat biasa atau sogi dan nia tau kasiasi ponggawa ya rega anak guru dari kuna rapi pasuk ke na mesti mati dari makal naru apa sakit nabi tamakadai mutu qabla an tamut mateme menurut matemu aga na betul na kena bita mateme menurut matemu risesena patasofu makadai pamateme mani ya rohawa nafsumu iya engkai si mata matarong lori jai ania apusangi ania patuo yatimu yang kai mata jamatapa si mata yati ruang lori laleng madicing ina nia lalapatujuai